Gospodine Bandiću, opišite nam vaše prvo seksualno iskustvo. Moje prvo seksualno iskustvo, pa mislim da je to, ne znam zašto bi to bio predmet interesa građana grada Zagreba. Ja samo govorim što građani najviše žele znati, oni su nama postavili pitanja, a ja prenosim. Pa evo, samo ću vam reći da je bilo je vrlo lijepo. A kako se zvala dama? Pa, kako se zvala dama? Pa, sada više se toga ne mogu ni sjetiti. Ali to je bilo malo prije nego što sam upoznao ženu. Svoju sadašnju ženu, svoju suprugu, koju jako volim i koju inače sad pozdravljam ovim putem. A gdje je to bilo, to vaše prvo seksualno iskustvo? Pa gdje je to bilo? Pa, ne mogu se, na kolodvoru. Kolodvoru? Mnogi bi to nazvali ovako avanturističkim, znate. Pa da, to su bile takva vremena, sredina 70-ih, kad sam došao u Zagreb, to su bile znate kako izgledao kolodvor prije univerzijade? Pričamo o vašem seksualnom iskustvu. Da, ali vi znate kako je. Ne, bitno je, pustite to vi to. Pa sjećam se, da. Tako. To su bila vremena tame, u kojima nije bilo Bandića. Kad je došao gradonačelnik Bandić, sve krenulo nabolje. A kako se njoj dopalo, kakav ste dojam stekli? Pa kako se njoj dopalo, pa to ne bude pitate nju. A ne znamo ko je, pitali smo vas već to. Pa znam ja, vi ste ovako jedan lepršavi reporter, vi biste to mogli ovako istraživački, ja vas nazivam istraživačko novinarstvo, vi biste to mogli sami istražiti. Molim vas. U redu, hvala vam. Molim vas.